Kwaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe embukele tindzabeni telilwimi lesiswati la ku SABC lesithula bukhoma etindlini tekusakata te SABC eAuckland Park eJozi. Nathi leti hambe mbili. Uyaqhubeka umhlangano weANC eBoksburg eGauteng. Labantu laba babhizi bafuna kumbulala, laba bambulela. Bebangafuni lokunye, bebafuna impilo yakhe. Takhamuti taseMpumalanga tikhathatekile ngekwanza kwetibalo tebantfu labasikati lababulawa tingane tabo. Mengameli weANC Cyril Ramaphosa uxwayise malunga lenhlangano ukuthi ayekele ukutfonsisana njengoba ekucekela phasi lelicembu. Ramaphosa uthi akube nebudlelwano lobusha nebavoti. Ramaphosa bekakhuluma nemalunga lenhlangano emhlanganweni wayo lochubekako eBoksburg eGauteng. Mengameli weANC Ramaphosa usole kwehluleka ukukhankasa ukuthi kube nesandla kulokwehluleka kwalenhlangano kuphumelela ukhetho ngemalengiso. Uthi lubumbano nekutinikela ngiko lokungavusela kabusha lenhlangano. The renewal of the ANC must be reflected in our everyday behavior as members of the African National Congress on how we conduct ourselves, including what we post either against each other or about the African National Congress on social media. Lilunga lesigungu lesisetulu ku-ANC Lindiwe Zulu uvumile ukuthi lenhlangano ibuyene bulukhuni lapho athe khona ukuthi emalunga alenhlangano labeketela ukuya embili. Zulu uthi kulandzela ukuthi lenhlangano ingende kahle lokhethweni lwanga-2024 lo mhlangano waleliviki kumele uthumele umlayedo kumalunga ukuthi kumele abiyele emva sebenele ukuthi leto tindzawo lenhlangano lelahlekelwe ngito njengoba kutela ukhetho lwabohulumende basemakhaya lo mnyaka lotako. The question that we are asking the cadres who are here, who are you? Why are you here? Do you understand why you are here? Is the only way that is going to help the ANC. Atiwe tepolitiki Professor Susan Poison uthi kubonakala afiphala emathuba ukuthi ANC tivusele kabusha. Poison uthi akathembi ukuthi lo mhlangano utawusitha gcugcutela emalunga alenhlangano ukuthi abiyele asebenzele luntfu. Lo mhlangano uphela ngalwesine. Kanzi kuchubekele mbili ke nemhlangano weANC samukela umdidiyelo wetindzaba tesiswati eSABC Stumo Dlamini. Dlamini ingabe tithinta kamuva netithembiso letithembiswa ngelenhlangano kubalandzeli bayo. Sibonga intsambo estudio. Solo esikhona la eBoksburg kuwo ke umbuthano weANC lapho khona ke tebe kusinto timbalwa lokufaka khasi ke imigomo ke nekuthi licembu lifusela kanjani. Kanzi ke tinaba kabandi sinasoke sithathe sepolitiki isandile eswana. Sona sikubingela sikomole zabele swati la kweSABC. Ngibulisa kakhulu kubaphulaphula. Eminyakeni kamashumi lasihlanu iANC ke yabamba umbuthano omkhulu eTanzania lapho khona iyadzingitsa ngendzaba ekuvuselwa kabusha kwelicembu. Nyalo ngo-2025 solo lenyalo kukhuluma izikhulu yendzaba ukuthi licembu kufanele livuselwe kabusha. Ngabe kusho kuthini lokho? Lokho kusikhombisa ukwehluleka kwabaholi noma ubuqotho bobuholi bayo iANC ukuthi uma ngabe umgomo usubekiwe nomthwalo usucacile kufanele abawuthwale bakhuthalela ukuthwala bangabuyeki. Sithe masibona ngo-1990 sebebuya ku-exile wakhuluma uMandela ekuhambeni kwesikhathi ukuthi hey sekungena tigebengu la ngaphakathi kuyo iAfrican National Congress sekungena bosidlani iyashintsha equality of the member and the character of the average member of the African National Congress. So bayiyekile labahola ukuthi ibe inhlangano yetigebengu. Swane kungalungiseka kanjani lokho njengoba sibona ukuthi isimo seANC akusasiswa lesemukela kahle kubantu abaningi eNingizimu Afrika? Ayikho enye indlela. Abantu abaningi bayalazi ibhola. Futhi bazi kahle ukuthi ufanele kwenziweni. Iclub mayiluza ushintsha coach mangabe coach right uthenga ama players uthenga amasha. So iANC kuleso simo kulabantu laba kuNEC ne top 7 mawubheka izingxelo eziningi ezahlukene zika Auditor General SIU zaka Zondo nezinye zaseParliament nezasemaphoyiseni
mawuhlola lawo maphepha lawo uthola amagama abo lama members eNEC ukuthi bathinteka nababantu kuba likhuni kwethemba ukuthi kwangathi kunekwehlukana lokukhona kuyo inhlangano kepha ngalana iyayivete igama lokuthi yinye ihlangene isafuna ukudivuselela idvuselela kanjani inhlangano ichekekile njengoba sesibona nje kuyo ekhethweni lepholo bengamele eminyakeni lemibali letaba ngaphansi komangameli uRamaphosa ilizwe nesizwe kuyafadalala kuyafeinta quleka phansi kuyawa uwisa isizwe uRamaphosa according to research so masikhuluma ngaloko ke sengisho namalunga ayo iANC esithi le ndoda iyalilimaza elizwe akusi i-division leyo akuyona ukuthi i-faction iqiniso kufanele sahlukanise phakathi kwe-fact ne-faction iqiniso nje elimsulwa ukuthi ke yona iANC kulesikhathi esikuso isenako ukuqina komzimba i-political capital yokuthi mayingamxoshi uRamaphosa leyo nto leyo will it not erode political capital will it not weaken them further Simakhulu ke ngisendele swana lesizathu sepolitiki ngisithensambo ngilethele kuwe lindelwa e-studio Sibonge kakhulu ke Nkosi Dlamini loyo bekunguSidumo Dlamini akhuluma nesati setepolitiki Sandile Swane ngalo mbuthano loculo omkhulu lochubekako eBirchwood Hotel eBoksburg Njengoba ke uchubeka umhlangano lomkhulu weANC ingabe uyayibona yini lenhlangano ibuyisa lithemba kubalandzeli bayo umbono wakho uyalandzela Ngeke basakhona ukubuyisela ithemba ebantwini sekumochike khulu kuthatha ukuzimisela okukhulu ukubuyisela ithemba emntwini obumthemba leli qembu leANC lona ngayenza emizamo elenza kodwa nje mina ngokwami angisaboni ngempela lilibuyisa ithemba kubalandeli balingani ngoba usuku nosuku lishiya amalunga awokhombisa ngempela abantu abaningi abaselethembi hayi mina ngibona kumsebenzi onzima kakhulu abantu sebelahlekelwe kakhulu ithemba abasenalo nje ithemba ukuthi inhlangano izobasiza sebeqembukele emaqembini amanye abanye bayahlala bangavoti okanye emva kwalendibano mhlambi bawuphinde bakwazi ukuza kuthi bazovuselela ithemba kuba ithemba ekusenyaniseni lona hayi alisekho tu mancane kakhulu umsakazi amathuba ukuthi singayethemba leli qembu selisixhaphaze kakhulu lithwele lingafuni ukusilalela kwesikhulumayo Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo Inhlangano umkhonto wesizwe kwaZulu Natal uyachubeka nemitamo yekususa Ndvunankhulu Thamsanqa Ntuli esihlalweni. Leli qembu lithi linelithemba lokuthi lesiphakamiso sekungamethembi Ntuli sitakwesekwa. Sishaya umthetho kwaZulu Natal silinzeleke ukuthi sibe nenkhulumo mphikiswano ngalesiphakamiso ngemsombuluko lodako. Alicaci likusasa laNdvunankhulu wahulumende welubumbano esifundzeni kwaZulu Natal. Emalunga esishamthetho atawucacisa likusasa laThami Ntuli kulandzela ukuthi inhlangano iMK Party ifake isishukumiso sekungamethembi. Le nhlangano inetihlalo letinyenti kusishamthetho. Kude lesishukumiso sibe impumelelo kufude emalunga langemaphesenti lange51 avumelane naso. Sishaya umthetho salesifundza sinemalunga lange80. We're being governed by people that got 14%, 18%. We have decided to reclaim our province. Isola Ntuli ngakwehluleka kucondzisa tigwegwe lamanye emalunga emkhandlu wakhe. EFF ithi isatawutshela sive ukuthi ingabe emalunga ayo lamabili atawuvota neMK Party nobe angeke asesekele lesishukumiso. EFF siseyingxoxweni siyakhulumisana namaqembu afuze iqembu leMKP kwisifundazwe saKwaZulu Natal kunye neqembu leNFP. Livoti leNFP ngilo lelingahle licacise likusasa laNtuli. Kamuva lenhlangano ivete ukuthi itshele lilunga layo Mbali Shinga ukuthi lesekele lesishukumiso. Kepha Shinga lophindze abe ngumphathiswa welitiko letenhlala kahle uvete ukuthi akahambisani nalesishukumiso. Sikwenzile kufanele sikwenza sizukwenza okunye ongaphezulu. Konke sekusezandleni zakho udadewethu. IFP, iDA neANC bathi abahambisani nalesishukumiso.
Umndeni waDokotela Nondumiso Nkosi ucele uhulumende ukuthi ubeke emacala ekuhlukubeta ngekwebulili phambili. Lolu bito luta ngemva kweminyaka kwadutshulwa kwabulawa Dokotela Nkosi ngaphandle kwendzawo yetilolonge eMpumalanga eMbombela. Kulamaviki lengcile kubikwe emacala lambalwa ekuhlukubeta ngekwebulili kulesifundza. Njengoba live libungata emalanga la-16 libambisene ekulwisaneni nekuhlukubeta kwebantfu labasikati kanye nebantfwana emacala ekuhlukubeta ngekwebulili achubeka nekudipha emandla. Ebhetali eMpumalanga bathathu bantfu labasikati lababulewe tingane tabo emacaleni lahlukene kule nyanga lephelile. eNelspruit loneminyaka leli-10 wagwazwa wabulawa singane sakhe lesibambisene nemngani waso kanti evikini lelengcile kubulewe liphoyisa lelisikati lekuthiwa ligwazwe indvodza yalo eNkomazi. Umndeni waDokotela Nondumiso Nkosi uthi kufanele tishintshe tindlo la kuthintheka khona lesihlava sekuhlukubeta ngekwebulili. Government akende show ukuthi uba nemakhotho la sebenza ngetindzaba te-gender based violence hlukumeteka kwebumake nebantwana nokwemuntu longumphakathi. Lobeka sebenza naNkosi ukhumbula lilanga labulawa ngalo. Ngiyakhumbula ngo-2024 November mangifika la umtimba wakhe uhleli phansi lapha adujuliwe mabullets lamathathu astila abambile isikhiya sakhe semoto abambe manda akhe elibhodlela laqeleni ukuthi usaya kojima aphinza abambile nelicingo lwakhe kusho kona ukuthi labantu labe babhizi bafuna kumbulala labe bambulele bebangafuni lokunye bebafuna impilo yakhe. Indvodza yaDokotela Nkosi yaboshwa ngenyanga yaKholwane kulomnyaka losetulu kanzi yancatshelwa ibail enkantolo yamanje eNelspruit. Kusenjalo inkantolo yamanje eNkomazi eMpumalanga ihlehlise licala la Sipho Ngomane loneminyaka lenge-48 ngemsombuluko kuvumela ummeli lomusha ukuthi akhulumisane nemsolwa. Ngomane ubukene nelicala lekubulala nekuphula umthetho lovikela loyo lothintekako kanti waboshwe evikini lelengcile ngaloSibili ngemva kwekuthi abulale umkakhe Joyce Ngomane ngesibhuku nesibulawela. Kusolwa ukuthi leti Tanzani betingavani ekhaya lato lekholele ekutheni umufi agwaze ngemahlandla. Ummeli lomusha Advocate Thabo Nkosi ucela isikhathi sekukhulumisana naNgomane. Wacela nekuthi lelicala lihlehliswe umsolwa utawugcina esitokisini. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena tisekhona hlala nathi. Kuyachubeka kungaboni ngasolinye emkhathini kwebhodi yeNgonyama Trust kanye nenkosi yesive seMazulu inkosi Misuzulu kaZwelithini. Lokhu kuta ngemva kwekuthi inkosi Misuzulu imise umhlangano weNgonyama Trust lobadawuthatha emalanga lamathathu. Inkosi Misuzulu ithi njengasihlalo wale bhodi amange itshelwe ngalomhlangano. Lo mhlangano ke bowuhlose kubuka ludzaba lwemhlaba buholi kanye nekuthuthukiswa kwalesifundza. Akuvonsisana ngekhathi kwebuholi bebhodi yeIngonyama Trust kanye nenkosi yesive seMazulu. Lokhu kulandzela isinqumo senkosi Misuzulu kaZwelithini sekumisa umhlangano emkhathini kwale bhodi nebuholi benzabuko. Lenkosi ivakalise ukukhathateka mayelana nekungabi khona kubonisana ngalomhlangano wemalanga lamathathu. Lokhu kholele ukuthi baholi benzabuko badideke njengobe bese baqalile kulungiselela lo mhlangano. Babide ukuthi kube khona tingxoxo kanye nekubuyisana kude kuqinisekiswe ukuthi lesikhwama siyachubeka nokuhlomulisa imimango. Yacaca ukuthi ukubizwa kwalomhlangano imigudu efanele ayilandelwanga. Ngoba okokuqala nje ungqongqoshe okumele ngabe uyazi ngalomhlangano nokumele ngabe uyagunyaza umhlonishwa uNyonso kawazi. Buthelezi ukuqinisekisile ukuthi indvuna yelitiko lekwabiwa kwemhlaba kanye nekuthuthukiswa kwetindzawo lethisemakhaya Mzwanele Nyonso seyisukumise luphenyo mayelana nemsebenzi lo wendiwa ngule bhodi yalesikhwama. Lokhu kuta ngemva kwetikhalo tekudlaphatiswa kwetimali nekwehluleka kuphatha kahle. Kusebenza kweNgonyama Trust ku-regulated. Kunomthetho esithi administrative regulation eshoyo ukuthi yonke into yenziwa kanjani. Lowo mthetho uthi uma umhlalo weNgonyama Trust engekho engatholakali ukwenza isinqumo noma ukusiza ekwenzeni isinqumo umuntu olandelayo kuyaye kube uvice chairperson weboard. Ibhodi yeIngonyama Trust ihlele umhlangano kude kuxoxwe ngetinkinga tekwabiwa kwemhlaba, tinkinga tetimali kanye netinkinga letiphathelene nebuholi benzabuko kulesifundza. Le bhodi ithi letinye tinkinga tibangelwa kungenelela kwepolitiki.
Iyachubeka impi lesemkhathini kweCambodia neThailand njengoba omabili lamave ahlose ukudivikela. Mhlabhlangeni ukhathatekile ngalempi kanti ucelela amave labo makhelwane ukuthi ehlise emaphaphu. Njengobe iyachubeka lempi lesemkhathini weleCambodia neThailand, lamave ayasolana ngekubhebhethekisa lempi. Bakhuti bemasotsha kule Thailand babike ukudvonsisana eminceleni yetifundza letisihlanu. Lokhulumela emasotsha eThailand uthi emasotsha agcile ekucekeleni phansi emasotsha eleCambodia. Thai operations focus solely on military targets to degrade Cambodia or to actually reduce the ability of the Cambodian military capabilities. Nanobe kunjalo iCambodia isola iThailand ngekubhebhethekisa lempi kuletinye tifundza. She says, the recent invasion by Thailand clearly shows their intention to seize land from their neighbor by imposing a unilateral map and using force to change the border front line. Mhlabuhlangene uncuse lamave omabili ukuthi amise lempi ngekulandzela sivumelwano lesahlikihlwa eMalaysia. We've seen the reports of airstrikes and mobilization of heavy equipment around the border. It's important that both Thailand and Cambodia do whatever they can to de-escalate and to return to the framework that was signed in Kuala Lumpur just a few months ago. Lamave omabili athi sekasuse takhamuti letihlala dvute nemincele kude tivikeleke. Nazivakashele etimakethe tetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kanzi kuligwalagwala FM kunasibusiso Mahlalela kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni. Sibu Lishonile Lindelwa siyavusela kumbukelo tindzaba tesiswati ekhaya ku-SABC1 kulihlelo namuhla siyawubaka bandi ilanga lesibili emhlangano we-NGC ngaphasi kwenhlangano ye-ANC ngitolwa lokho siyakhuluma kabani nake lisule libungati amhlaba wonke jikelele International Anti-Corruption Day lapho sitafuna kuba khona kabandi kuvikeleka kwetinhlaba mkhosi kule live leNingizimu Afrika ngabeke bavikele ngalokwenele nabake bekunene nobeke yile singakwena njengelive ekuqinisekisa kuvikeleka kwabo siboleke indlebe ngesimbi yesithupha kuzobathi bensimbi yesikhombisa kumsakato lokwala FM kulihlelo letiphuma embiteni zamba malehle thimba egoli sibongana kumbukele ekhaya. Sibonge Sibu ayike tikuqa lapho talamuhla siphinze sihlangane ngalokutako tithole ngesindebele kusasa indzaweni lefanako ngesikhathi lesifanako letelama leti tikhona ngensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungakhohlwa ke ngemva kwetitolo khona into zakhe mathebula nesimo selitulu inthamba malenhle. Sikubingile sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihla namuhla sibuka kakhulu ke kulindelwa kanti ke masibuka sithombi sethu akhombisa kuba mahlala khulu emathuba emvula mabuka cisheke la empumalanga yelive kanjalo nasenkabeni live njengoba lapha kuye ke la 60% kanti ke la likhombisa ke kuvula mabuka ke la entshonalanga Kapa ngalo lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula lapha kuye ke la 60% kanti ke ikhona nalenkungu lekhombisa ke kukhasa phasi ngalo lomuhle kanti ke lichubekile nekubalela mawu entshonalanga Kapa ngalo lomuhle kanti ke uma sichubeka sikubukela ke la sicwayiso lesivela baka South African Weather Service sihlwa namuhla likhombisa ke kuthuma kakhulu mawubuka ke cishe enkabeni live kakhulu kade sifunza ke la eGauteng kanjalo nesifunza ke la eKwaZulu Natal ngwalo lomuhle kanti ke masicubeka sikubukela naselangeni lakusasa lisacubekile nekuthuma kakhulu kanti ke ukhona nalomlilo lokungahle ucubuke ngenxa yekushisa lokukhona ke kuleto tindzawo leto kanti ke uma sicubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutsemenjana elangeni lakusasa masibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 26 Johannesburg eSprings nakhona lihleli lapha ku 26 kanjalo naseFerenaghen likhombisa ke kufuthumala ngwalo lomuhle kanti ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lishisa likhipha umkhovetsheni
nga 35 30 Thohoyandou mawubukela iphalale lapha ku 34 31 phela kubomakopane kubhekasford 29 mawubuka ke la iphalabulo kanzi ke impumalanga ngolalo muhle indzawo lethana labo sikhukhuza likhombisa ke kufuthumala nga 27 22 emashishini njengoba lipholile nasembombela nga 21 wehlele kubo Caroline Silobela ngaye ke la 21 nase Emelo ngolalo muhle emkhondo nakhona lapha ku 20 lipholile kanzi ke KwaZulu Natal indzawo lethana labo Mnambithi lapha ku 19 ebo Pietermaritzburg kanjalo nase Vryheid lapha ku 18 njengoba lipholile mawubuka ku Richards Bay nga 25 kanjalo ke nase Durban ngolalo muhle kanzi ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Malitswayi lapha ku 25 eKomani lapha kuye ke 19 nawubona bomthatha bokuconga likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ke nakubogcibeka ngaye ke la 22 21 mabuka ndzawo ke la lefana nabo Makhanda ngolalo muhle kanzi ke masicubeka sekubukela ke la iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal boKlen Williams lapha ku 36 kashisa kuleto ndzawo leto ke lifuthumele mabuka Beaufort West nga 29 22 eGeorge nase Mossel Bay Riversdale hleli lapha kuye ke la 27 kanzi ke eKapa lapha ku 29 kanzi ke Northern Cape indzawo lefana nabo Springbok lapha ku 34 nabo Calvin kuyashisa kuleto ndzawo leto ke kubodi akubokhimbali nga 34 nakubo Gurumani bo Uppington nga 38 kepha ke lifuthumele eSutherland ngaye 29 kanzi ke iFree State indzawo lefana nabo Bothaville ngolalo muhle lishisa likhipha umkhovetsheni wehlele bo Bloemfontein nga 33 mawubuke eFixburg lapha ku 28 eBethlehem nakhona lapha ku 27 kanjalo nase Frankfurt ngolalo muhle likhombisa ke la kufuthumala kuleto ndzawo leto ke kanzi ke sifunza iNorthwest ngolalo muhle ngilesinye ke nasi sifunza lesikhombisa kuba ke nemvula ikakhulukade ebusuku banamuhla mawubuka ndzawo lefana nabo Tosca kuyobe kushisa kepha ke sikuba na imvula wehlele kubo Vryburg nabo Taung ngaye ke la 34 ngolalo muhle kanzi ke mawubuka ndzawo ikakhulukade lefana nabo Rustenburg wehlele kuPotchefstroom lapha ku 31 lokusho ukuthi kuyashisa kuleto ndzawo leto ke ndobe ke ikhona ke leyo mvula mawubuka ikakhulukade nabo Klerksdorp ngaye ke la 32 kanjalo nakubo Ottosdal kuVolmaranstad nakhona likhombisa ke la ngolalo muhle kushisa kuleto ndzawo leto ke njengoba ngilesinye ke sifunza lesikhombisa kuba nayo ke la imvula kusihlwa ke namuhla ngolalo muhle kepha ke kuyobe kushisa ke la ngekhamba ikakhulukadi kwesikhathi ngolalo muhle kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle